Semakin res aturin wagem inggih hancungan pin 300 wagem Ratu Duagung ring pelawatan barang macan mantan daging rah ring siung lan ring lidah Ikan putih sakit tuan, pakai lang sakit luar, leput di tiang luar berdiri, leput, ikan, ikan putih apa kamu, ikan, ikan.
Ada di sini.
Itu nih puniko panutan ring sadurunge kumargi yasyo lan kamu mojanten sampun pajak mawi gunung ring sadurunge yasyo Selamat makoh itu makan apisan. Oh enggak ya. Undangan apa jangan lah. Balik
cái lanang wadon đấy cái lanang đấy serunding kan kenang ya Kenang, lanang wadon. Iya, itu. Ane kena lanang wadon itu kenang. lanang saya Ya. Oh, niku lanang. cái lanang ya Yen kampung pemargine punika sangkaning pelawak utawi kita guru nenten pacang lempah ring sajroning sastra lamadamo punika yen anuta ring sajroning pemargi pancet itu sing sajroning mantra niku sami kebawah titik tamu Wangkah punya mantra kane pada kawisara ring utawi mana
Mangga wentan nganyet pedamah nggih. Yen yang sampun memargi sami mangkin kekawitin amil numun sabat. Dan yang jero mangku dalam mangga amil sabat. Yen yang sampun raris kawitin sabat numun ring prarai. Prarai sami sampun keten rauhang ring praraga, sampun keten rauhang ring panjenengan. Yen sampun sahabat menika genahang ring kakap. Tiarnas mali jebos memargi senatur nyandi wantah rauh ring panjenengan manten. Mali jebos pemargi rauh ring panjenengan manten. Ring Sudo Manik Prarai sampun genten prarai sami rauhang ring kudu mungkur ring praraga sampun genten rauhang ring panjenengan. Usan genten encakang adeng menika ring kakep. Ring selagan rerarik prarai rauh genah pengantungan rauh ring badong sampun kenten tapel sami sampun kenten ring panjenengan. Usan kenten genahang dinah bolong punika ring kakep. Sane mangkin mangga wenten ngambil basi tulak. Garis ancuk ping 3 ring selagan lelate. Rauhang ring genah pengantungan, rauhang ring badong sampun genten ring tapal-tapal sami sampun genten ring panjenengan paling mumpun. Yen sampun raris pucak sedah punika raris genahang ring kakap. Ini sampun sane mangkin amin benang barak genahang ring prarai sami ampun genten ring praraga sampun genten ring panjenengan. Yening sampun sane mangkin Banten biokala nika haris ketampun mun ambil tilte biokala haris mangkin ayabang tur siratang. Kadanya mangku margiang sampun ayam nika sami rauhang ring panjenengan praraga sampun kekaran panjenengan. Bakti ini mangga wenten nampun itu ngayam mangga wenten asiki itu nyarangin ngayam bakti.
Yen sampun tirta biyo kalau niku tamplesang ring pangpang lasang kadetin sampiane genahang beten. Ini sampun makin ambil dur mengalo sirat tumun mantau-mantau ngawetan ngambil dur mengalo bungkaknya ambil lumpun mantau-mantau ngayahin niku. Nah, sirat tumun tirta dur mengalo bakti ini sirat tumun. Nah, sampun ketan margiang tumun tirta ring pelawatan prarai ring pajanangan. Dijarona serati mangkewentan mayayah trika. Kalar magian tepung tawar kalar. Magian tepung tawar dur mengalo. Ring prarai praraga rauh ring panjenengan. Yang sampun raris ambil list makin kecerin dumun ke rumah. List ambil kecerin aris margiang dumun. Abon kentan ke rumah penika kecerin P3 ring ajang berarai rawal ring praraga lan panjenengan. Rawang praraga rawang ring panjenengan. Ini sampun sampiane demun kesetin harus kenahang beten. Saya lagi naris prasista bayuan ambil. Sampun kentan ambil tirtane. Siratin demun. Bakti ini siratin demun. Im sampun raris margiang ke prarai ke praraga raris ayap. Asap sio nika ambil lumun pundut asap nih dan yang mangku dalam lanang raris dumun pundut prarai itu petara gede mandang mentan ngambilin asap nanggu istri dalam mandang ngambil lumun asap tapi ngajang asap sabun. Nah, raris makin nane makta asap ngerigi dumun memargi meruwadak sino berudak sino ngelot 3 kelot ngelot nauhang ping 3 yening sampun ping 3 raris mali jepos aturin duagung perai punika. Jadi yang matur lanang-lanang mantu-mantu ngamilang dampar siki.
Semakin res aturin wagung. Inggih hancungang pin 3 ratu wagung. Jadi nas pemunut mana nampaknya di ketemun kepunut temun punut temun lanang-lanang mana nyarangan ini ngerumbu temun mana jebos yang usan sampun wagung meratap ini perkara gede jadi mayun kau Kurang
Titian lunas Serenggi Utarano Marga Genahang Lumun Ring Genahne Sabun Kentan Topeng dalam Sidakaryo Taler Genahang Ring Genahne Sabun Kentan Meja Punika Keluaran Lumun Malai Bos Genahang Ring Ngajeng Batare Gede Yen Sampun Mayung Kau Malai Pisan Titian Matur dan ambil lumun dari jalan mangku ambil lumun ada ngeten ngambilang lumun pundet kita pundet lumun sadaya mangke perlain pundet mereka waktu mereka lumun yang sampun raris gingsirang lumun meja nika gingsirang lumun ambil lumun nika dulang-dulangnya sambil kepenten iki nahang dulu kajane lumun
Sana makin raris lumun ging sirang lumun meja yang sampun makin punut lumun tidak betara gede mayun kau makanya munut ring ajeng mayun kelau lumun alon-alon nika pang-pang sane wawu sane tidak ring Arab nika bakal mangkin beriki kajeng mangkin mayun kau keten sampun ke kanan alon-alon keten pejenengan rike sana makin rahang genah sana becik mana kang inang dados kalau ada preside mali jebos munggah ring pengaruman aman nika sampun dan selati mengawinkan untuk mendaki ngasap bakti pengeratap nih dan jero mangku mangawinkan siaga-siaga yaki pajang metabuh taler ngayabang bakti pengeratap mali jebos pisanang ayat alat-alat ketemakuhan nika foto pat mangdawentan taler ngayapang sana mangkin yen sampun meja trika yang sampun masap haris yani jero mangku metabuh toyanyar aris ayabang bakti pengeratap ampun nggak ring ayun nih jadi ngaya bakti pengeratap ampun numun mangdawentan pejenengan sane lanang siki sane wadon siki male jebos entegang ping 3 Haris kawitin metabuh toyanyar ayabang bakti pengeratap sampun genten entegang mangkin pejenengan lanang lawan wadon keratap Haris sidadani masauran masurya sapa karena penggane jero mangku yang sampun usan mangga beriki kepewadan jagi ngemargiang penyapsap lan pengurip pekang kuli demen harap kaum nih kolongnya harap kaum nih kan untuk dalam beriki tuh
kali pisan titiang ring penuju desa pedesa mangga mendak Duagung jadi ngemarjang pemurid Ratu Duagung mana presiden tebeng jadi pacang ngemarjang pemurid. Ratu sing Duagung raris margang penyapsap temun aturin temun yang sampun memarjang penyapsap rawang Ratu ring penjenengan Ratu raris aturin pemurid rawang Ratu Duagung ring serengi Ratu ring topeng sedang karya Ratu Duagung ring pelawatan barang macan mangga menaging rah ring siung lan ring lidah laris sampun ring tiga sana laris mampu Rajapati margiang numun penyapsat lan pemurid. Laris Ratu Duagung ring senggi lalar menagih ngerah ring penjenengan enten yang sampun titik temun sampun wenten mangda wenten talar nunas tirta pemutus ring pewedaan Ida Betara Bujangga malih jebos tirta maka kalih punika memargi paling ungkur Didiang lunas serati mangga muri pangasep angin riki ring magi sangi dulu mentangin nampak-nampakin menang-mentan muri pangasep kan itu Betara Bujangga sampun kawitin sampun rawit ring sangar tutuan Padmasana Pelinggih gedong dalam Brahma Prajapati sane mangken bakti sane menglah ring jaba rawang ring penjor
sampun kenten ring bali kulkul. Nika lagi ring pelawatan sami kelasan. Oh, saya. Pemimpin. Ada boleh di wartawan beli TV ada kerjaan ada PPRI gitu. Ini ada mikir bau sih, bobo. Jangan saing gitu. Saing ya. Setahun ini bagaimana? Paling yuk. Kita kan ada jadwal gitu. Rade sampun memargi prasarlia saking kangen ngawang mekidah ping 3. Ini sampun mari sebas mekidah ping 3 sesuai dengan mau puja. Kita ring cari mantan melilah gitu. Ini sampun nabut sangat cucuk yang sampun beriga Rares Surya. Malih jebos sangat cucuk nike bakte luarang ring jamu sisi malih jebos. Yang sampun ping 3 Rares Tuludang sanah curug Rares Masurak sareng sami. Kuliah. Nah makin luarang nih ke sanah cuk nih luarang lemon ke jabo sisi. Nah makin tapak segagung. Ampun kentan melingih ampun sampun lika mantan menang lemon lika kentan saran ke tutuan nih menang mantan lemon ring ajang pelawatan lika makin meriki malih siki mundur tapakan betara gede keelingin nih dikit kan tumpuan kan atas pengalih. Berarti malah tampakan ibu acara anong
malih iki tampakan dalam sinekarya. Mangkaletan dan tunang nika tampakan rekul-kul untuk kerikasiki. Iki tampakan. Aniki ini sane ukur kiki golongnya lebih paling ukur nih oleh jebos. Putih Luna sering berguru desa, bandung aktor, ring agung, jadi nantunang penuntun. Iring ini agung ring sanggar tutuan. Dan di jero desa, mana iring agung, jadi pacang nantunang penuntun. Manulentan ngambil pasapan nih. Pasapan Riki nampaknya salaran manulentan mundur salaran. Pasapan. Riki pasapan. Ambilan salaran. Amal dua agung teman. Kayu. Kira. Amal aku boleh teman. Sama istri ambilin teman dua agung. Kami selalu dalam Bapak Lumun Segah Agung. Juga menas sering dirumahku penata lingsir Bandung antara kumon Bapakan Pringihlah. Pasapan Salaran Canang Sari Canang Rebong memargi dumon. Dan ini Kak Mantu baru penataran beriki dumon. Kak Mantu aman aja bos, beriki dumon di rumahku ambil ke kerap dumon. Ambil kerap dulu. Jatuh semua mereka dumon, ampunah merudak sini, stop dumon. Penggarap dulu mempasang lagi. Lalu sampai bagian itu lagu ke kerap deh. Mangamentan mundut tepasan Pancelinga.
Anak sampun pasang kekerap ambilang penias lumun. Haris lan penuntun. Penuntun numun. Mereka numun. Panjang angin. Garis. Ratu Duagung Lingsir. Panang Margyang. Sana mangkin tapakan lek Yudha Batara Gede. Garis 1 Duagung Margyang sampun. Arafang ring untak. Sana mangkin tapakan lek hari 1 ring Duagung. Sada mangkin silih asihan numun beriki jadi jelawangku ambil limun sekar tunjungnya bakal mereka andapang kita andapang hasil asihan numun tegang nika kentane ping 3 apunang bakal nomor iki numun tegang numun. Jika mengenai tentu antang terang lumun
Sana mangkin lungsur sampun. Nika ngenaha pun lungsur. Nah makin tapakan pelingih betara anom. Men mereka harus sidakarya mereka demun ring ajang tapal sidakarya. Angin dan jero wangku beriki demun ring panjenengan. Sane makin hari sampun margian demun Wagem Putra mriki demun ring panjenengan atu. Nika tapakan di betara lingsir kakak sampun lingian demun gerahan genah sana becik ring pengaruman. Ungah demun ring pengaruman. Haris yang sampun bangku dalam mriki ring gelung. Nika sarangin. Iki gelung itu juga. Ring ajang. Terlalu alit-alit mangga pepatelan nih. Nah, nika pacelinggeuna angkat ampun demen ling. Nah, tapak demen nika caruna dah sapak. Caruna tapak demen. Caru tapak demen. Nah, nika pun. Nggih sampun tapak ampun. Niki mangda wenten ngasepen nggih di mun rika. Ambilin temen iki jero. Mangda wenten Mas Surya nggih, sareng sami nggih. Nah, bakal asap nika sane ambil asap di tiang mau. Asapin temen asapin. Bijak sane jagi baca mayah munut nyolahang ina matara mangga magentos usan magentos meriki ring pewedan jagi tunas penglukatan sampun genten mangga wenten nyiagang segahagung ring calon pemijian.
Tawagan di matur penjaminan puturan serang suami, mandu kejeruan serang suami dumon. Mana sabahan iki? Sane wenten menggamel ampunang dhuwur melinggih. Melinggih jero. Abot. Majang kangin. Si kelot itu majang kangin. Sedelot cendakan. Pundut mantan demun. Sarang romo sarang sami. Titi alunas ring jane jero mangku penataran lingsir. Mangda memargiang. Ais jane serati. Mangda wenten ngelar segahagung sane medaging pangkonan kembar putih kuning. Ring ajeng gedong dalam. Angin waru menggegelaran. Majang kangin temun. Sani Mas Santi menang dulun nggih. Aturin Sani Mas Santi menang dulun. Jangan privasi. Murkian. Waduh. Menghadap sang yang surya makin sangat mundur acara gede. Tares salah ngintip temun ngintip. Dewa Nawasang. Wang ibu berjadi bapa kasih. Mang wenten ngerumbu nggih. Ngomulun siro Batara dalam. Nurun akan para jala. Iringan Batara Sakti Makaberan. Wancangan iringan. Wancangan iringan Batara Sakti Penataran Batuman. Wancangan iringan yang panas patiran. Wancangan iringan yang Batara Sakti Payangan Hujan. Hujan! Lumusok maring awak sarinaning manusia. Enak ba sila pada pamijino?
Anak ko sino pada amangan namin ano sa gagong makiwak sa arwasamay. Ajakan sanak sa ruang tertekape. Rumusok ko sino maring petapakan mo. Ano mo ang mardanyo? Windu rasio muka kenal. Iki merto, ipitir to. Nyak puminyak lang. Rupan ko'y kalasana tako'y macam itu. Tekengerak. Suah siap. Arpu ano kabeh kumerupan olah ku anjelis tuai. Rakat kamu ada kene. Rakat. Wah, kamu ada tuli mau di. Aset. Ungkap buat tak. Si layo. Raji temu mencalon karasa. Wadang mulai akre. Margiang mun caru bulkul rumun. Pamenten margiang caru bulkul. Apa kentan yang sepun sapro? Wanas masih aja kok kita yang Bahang kalah caru. Apa kenahan anjabo? Kocan. Enak kok sih pandangan. Parancangan ini kan tugasan. Hidup kok sih sambut ya semua. Wah bukan sih. Wah aja pupuk kumang-mang kangen. Oh parang kok sih ucang-ucang bangun lagi senang kesadaran. Enak kok sih pandangan ini loh. Mejan kok sila bersama. Mejan kok sila mejan. Wancangan ini dengan ku bersama. Ngomosok sila maring petapakan ini ulun. Oh parang kok sila. Awi-jawi mo ang ulati punang ketadahan. Ngejar bos silang. Ngejar kita sampai mana? Sampai pulang. Sampai sampai. Ngejar kita masuk. Wancangan ini kan masuk. Enak bos silang masuk kita. Berhenti bos silang kita. Apa di sini aku berdiri? Besok kau tidak bersama. Ikut kau tidak. Panas berjalan. Apa berasa kita jatuh? Saya akan kami jatuh. Masak panas tulang terjadi. Waduh. Ini bagaimana bersama? Wancangan ini aku bersama. Cepat! Lompat di sisi yang belum terjadi. Hidup! Watakin panjang kamu dan ada? Buat! Watakin sang yang panjang kamu tu. Hidup buat dia sakit sulit.
Pakai lang sa keluar. Lapot iki yang mo ko dali. Lapot. Bigan. Bigan po sino presa mo. Bigan. Bigan. Lapot iki yang mo ko dali. Bigan. Bigan, bigan ika presa mo. Pangango pati mana pati raja. Bigan. Wajangan iringan. Baru aku ngelakunya masak di pengajangan. Anak pati raja. Rawat ibu sudah bisa. Bikin. Geser ya, Bang. Yang senten tapakan itu mendalam punang baktana kejeruan bang yang masalah demo. Ya katanya. Wajangan ini aku bersama ada. Wajan persinan. Anak muang tegakong makiwaksana sabda. Parang kuasira lawannya itu. Awicah-wicah muang ulati pulang kesadaran. Wajan sana muang kesadaran. Wajan. Rawati wajan. Wajan. Meja aku. Wajan kamu. Wajan persinan. Apa tidak apa itu? Meja kenapa bisa saja? Meja. Wajan kotak yang baju makan bukan. Wajan. Meja siram. Tangannya. Nak pukul pemanggang tangan-tangan. Aku tersiu. Untuk tadi. Untuk panas pasti raja. Agak pasti raja. Pasti raja. Aduh. Apaan mau kubur di kalang tatua cerita? Enak kusira perancangan lilinganku pada kamu. Kamu lihat tak kabar siapa yang akan takut? Ayo sira merudo. Ulah sira bersama. Pemulihan segera pemandangan lawan pembantu pada terdakwa. Om sang yang tanah nama kusakan surya. Ulah sakan surya. Om tersaksi sedang dia saksi. Yam. Tinggal tapakan Bang Nuwenten ngamal ge anak alit.
Mangga Romo niko. Tebasan meriki bakte kejeruan malih genahang ring genahe sane mau tarar sane mundut tapakan tidak betara lan penuntun waliang malih ke pengaruman. Canang rebong ring pengaruman lingiang. Hari semua jero mangku dalam becikang numun pelawatan itu betara lingsir. Mang Dawenter ngambil yang caklak nih. Caklaknya Mang Dawenter ngambilang. Linggiang sekadi genah sane wawu nyamo tengah nih. Bani de bicara, mangawenkan uri pangasep.